Evo ga treći rif. Evo. Treći rif postavljen. Viš ovo smo sašili ovaj jačanje smo bacili. I to je to. I sad samo treba ove čuško, ovaj mi fali još ovaj slajder. Moram da ubacim ove slajdere. Gdje su mi slajderi? Dobro, ajde snimam te što sada je. Ti sad traš, već ti traš nešto. Treba da ubacim još slajdere i da završimo ovdje i zadnji čošak jedan i tak i to je to. Možemo da ga vraćamo. Danas smo po nekom vetru onako merili smo napomet, zatezali jedro i na nekih 18 čvorova otprilike u marini. Smo našli šta bi nam odgovaralo da nam ne pravi pritisak na 18 čvorova da dok držiš rukama. To znači na nekih 40 bit će dobar. To je to. Preko 40 jebi ga. Znači ćemo se. Cool. Now water coming out. Hey, remove that rope and let's bring him in the front. Okay. Evo nas, odošlo. We're leaving now. We're leaving Marathon. We're not stopping by anywhere except in Europe. In any circumstances. I don't care. I bet with Gary for the $5. $5? That I'm not stopping in a Bermuda. And I'm not stopping now for $5. I don't want to lose my $5. He told me when he came with a sailboat to Montenegro, he will have his $5. I don't know, did I think that? Okay, so when he comes to the... When he came to Montenegro, he think he will get his $5. I will stop on the Bermuda, but I'm not stopping. I'm not losing my $5 now. So Gary, prepare $5. Gary, prepare $5, man. Oh, this is beautiful. This is gorgeous. Engine working good, thank God. Thank Perun, thank Perun. Thank Perun, yeah. Thank And, God, thank everybody. and Jesus and Perun. Together And forever. everybody. And Saint Nicholas. Saint Nicola actually is not S. Nicola. Saint Nicola. Sveti Nicola. It's Saint Nicholas or Sveti Nicola. Sveti Nicola. You can say Saint Nicola. Saint Nicola. There The is name not. you can't get some words in a name. The name is how it's the name. But they change. No, but that's Okay, come on, stop Okay. it. But enjoy, Sveti Nicola is Thank a you. protector of the sailors. Also, so he's our Slava. No, We have two Slavas. We have Sveti Nicola that's and a boat. That's we the have boat. Đurđić. And That's we- a boat Slava. Boat Slava. That's a Bobby and boat Slava. And our Slava. That's a pirate Slava. And we have a Đurđić. And we have a Đurđić. And our November- god is a Perun. November 16th. Or Ilya. Okay, this is the bridge that first time we were like, where we go when it's open? Znači, let me speak a little bit of the Serbian. Izlazimo iz maratona, evo gledaj most. Ovdje moramo slušati most. Most. Okay, that most. E. To je most. Znači,
Evo vidiš ovaj murig ovdje iza, tu smo ušli prije mjesec dana, sad izlazimo, nestajemo nigde. Do Montenegro, Ne, Crna do Gora. Azura. Nestajemo do Azura, do Portugala. Ima fora nekada stanemo na Bermude, ali izgubit ću $5 opklada je sa Gerijem. Geri je rekao, aju $5 da ćeš da staneš. Ja kad dođem mojim brodom u Crnu Goru da vas vidim, garantujem ti da ću da zaradim $5. Ja rekao, nećeš, jebi se, rekao, nećeš, kurac, i nećemo da stanemo. Tako da, ja za se $5 nadam da nećemo da nastane. stanemo, idemo sada, kako bude, bit će. Nije ni plan bio da stanemo. Nije plan da stanemo, ako stanemo gubimo Plan jako je mnogo bio vremena. Beham. Jako mnogo vremena Ali gubimo. već smo izgubili 3 nedelje. Da. 2 nedelje čekajući window. Odnosno, kako se kaže, prozor. Pa da, prozor, taj Prozorno vreme. prostor Prozorno vreme. prostor u vremenu, jel? Da. I sada idemo. Ludilo. Vidiš, ovdje smo sa Radetom sedeli, jednoga tamo, onaj restoran. Da. Kakav pomfrit ima, možda stanem? Neću sad. Što? Možda stanem, pokupimo pomfrit. Neću. A? Vrisimo sad ovaj, da. Jeste. Pomfrit! Hoćeš da dodaš gas malo ili ne? Što? Misliš da smo okej. Što? Znaš si bio rekao će stane, ali ne bi ja ništa sad. Idemo, imamo dovoljno, a? Koga? Pa dizel. Pa dizela imaš koliko hoćeš. Da. Pa neš ti na dizel ići do Evrope, nego na jedra neki. Pa znam. Ne treba tebi dizel, u Evropi ćemo uzeti dizel. Imamo mi dizela mnogo. Imamo sigurno 1,80. Mi sad kad izađemo ovdje još 2 milje i Ne gotovo vjerujem da gasiš. smo potrošili možda 15. Možda 15 galona. Mislim, ako hoćeš mogu da stane, ali ne bi ja stajao, boli me kura. Ni ja ne bi stavila. Ja kao znam imam dizela, jel? Ne zanima. Dok ima, kad nema. Kad nema. To se sprema neki da malo Ko se sprema? Boli me, oblači. znaš kako, uopšte me ne zanima. Može da se spremaš, Ovo tako jednog da. dana ćemo da kupimo ovo. Ovo ćemo da kupimo, brate. Pravimo parkiramo. I popenjem se na jarbol i uskočim im gore, a? Kažem, This is the best kažem, place. where is my French fry? Ovo da stanem, a? Ovo da stane. Ja, imaju Najbolji dobar. pomfrit. Imaju dobar pomfrit. Najbolji pomfrit. I will stop here anyway. Thank you. What's the outside? A? Stane mi. Ma lajne. Šta će? Ajde vidi koji je lajne. Ovdje lajne. A? Ovaj? Ovdje lajne. Pa zeleni možda. Koji je? I don't know. A? Ovdje iza. Iza.
Goodbye Miami. See you when I see you. Evo nas. No name, harbor. Ovo je Miami, South Miami za mene. To je to. Idemo North Bahamas. Idemo North Bahamas i onda prema Bermudima. Vidimo se.